Ka LL Yuan Institute ka badan hanongpo hak arp tarik risau kelas dang ya program a jinghikai ki samla ki ba angnut banyo jinghikai kerpang halor ka National Education Policy ka CUET hapo ka a new youth empowerment initiative inspire and inform project. Kani ka program a jinghikai banne ars ngi renter lawan bandan lang da uba Meryl Bonds MLA ka nongpo uba san ko singly managing director ka LL Yuan Institute ka kong Memorial Kongkai Skills Development Officer Ribhoi District na lor kiwe. Uba Meryl Bonds ha ka jingkren ula ay kublay kerpang ya ka LL Yuan Institute ka balala ban sedang no ya ka ni ka project kumbala banshet haka nakabenta bansam ya ka jinghikai ba ka jingtep jingnang ki bakong san nakabenta ki kun samla ka dong kathan Ribhoi District. Ngasmo buram syukun ya LL Institute kabala priang adin manglayo ban penbet bagi penlong ya kena coaching center kibala shim kumno ban organize ban execute ya kena plan kaba ngakum MLA bat ki parlok ya don atau yene kat bala penbiang ban funding ya kijulul kijing sep bagi don bagi pelong program kibat hair kibat hair bat kene kijing stang gabarit sikindon shibun kijing dona pengi semua ban panma api sen dari kijing stang bagi persang nagaliang kijungi bat ka institute ban ai di sebuah perkat ban batai ya ke coaching ke ban sa semua sepi amut ban ong bangila pas ni ngila yo wan coaching baru ngin pas flut kata nagaliang gajong ka institute dan nagaliang ni coaching kalong bai ba gi tidenti ye kalong kung gajingking ban pun nagane ka naseliang ban poi seliang i pun jingking ni ka shop pi ka no pi step ban mare hantu ban jam ban poi sete kaju I'm siam ya kun samla ki jungi ki ba hagi por ki balanda pro ban appear lag di hagi exam DSC lane MPSC lane kino recruitment board ki ba ka sarkar ka jukle hakaba pin penkre lane ban atem lu di jingkeli o ki ba kongsan ba wanum ino hagi jingkeli di persang ban atem ban pa komno ba persang ban penkre jadi aptitude test pakai hagi bagi 100% kita batai di halor di topik tidak sebut di topik waktu bisa yo jengkai. Jadi kita persang keberit kejungi kalau ban bertilenti lagi kalau masuk ternyata usai dia mungkin habut dia mungkin aduh kat no kerja. Kita trace tom gedung pi. Ke coaching maybe kalau ande 4%, 4%, like 4%. Kalau bun ni percentage jadi kajing sempang kajung pi kajing penstong kajung pi berwan tista kajing coaching ki semua perkat go pi pen in relation to skills development roh kapor ba niyo iki soft skills ibatay pili kita kenapa nila ken ban penongkam ngala ban penongkam hakaba personal professional growth jangahi tekata de berkebalai ke bang yo jementoy por bang le ekonika coaching por bang don haka masters program jangan kadai bit ba confidence bang yo build the confidence mah hakanu kadur ba kadang kau incident hakaba tukupor bangale news dan menjua de hakaba jungi muslim ngadai tang mengamar way bapas kanika national eligibility test de hak tukupor de hadu assembly ru ki announce ke ma ba ngalapas mga de kata kadai kau ke ba mentor jangan ila announce in public ya ro bet ma tentang mengkontak kan ba he believed in me kan ingat ba ngadon ko potential but la kan ban ban le bha kan ban la kham le bha shu dala kot ketika assembly pada isan yang second i the ong ba I believe like he believed in me and it's also important that I believe in myself too tekata kaya kan ba build confidence te bang asuku ba ngala ngadon ko potential but kaya build confidence shu da ka ba I men see ni but even mungkin dia susu ikan ika confidence level jongi. Dapat kebasama bang idan ika mentorship program ke ika pamayo jementoy ke David ba ya ka accountability hapor bang dan ke mentorship program ting isi tight te balik kendo iki mentors li tight nomor babalai ladani hap kendo iki kemun ni hap homework ladani kendo iki kemun ni hap ban kuliah kuat ladani kendo iki kemun ya ke bakil ada assign ladani hale ini tingi hap ban le tekatu kaki kalau ke pencai tu Henry habadan pada ikut seni beran mentor pada kaya rap kenyangi ba ngahap ikan kuat ngahap bende kini iki ba ya rap kendiat
Te ngihapan le libet kenduk te nomor barcode pada ni coach kema bah officer kenduk kumni we happen regularly check in, we happen regularly ban kenduk ye ikut su ban batai kena ban suthu e per progress trong ni he pila khamkiu ne bidang guna ke nang ba la ban ya rap epi kini the 4 things that learned and experienced during the mentorship program during my masters. So having said this, mo habang alayo kata mentoring program, this will not be possible. Itu bangala will not be possible ladam don ka willingness na ladi. Ladam don ka willingness na ladi bangin trashtom, bangin let kata coaching and mentorship program kanung jiare. So a lot of times you may also falter in between. That you may experience, you might be tired to come to the coaching class, but it's important that you have the strong determination, and once you have the strong determination to complete the course during this mentorship program, then definitely you would attend and come regularly for the mentorship program.